since जों जेहेतु मिया 29 तारिखआव माननीय respected Home Minister Amit Shah रिंजागै जों मिया दिल्लीआव थांगा TSF नि जों TSF नि प्रेसिडेंट तै जनरल सेक्रेटारि आमा हाइकैनो अ त्रिपुरानि गोबां मा political parties NGO थांगा जों थाङै ब्लेकै आरो experience te kahambo hamyabo experience mangka a experience no share khanya bagi sitini kisasa sekang jora manasiu kubama borok saimano musu khana delhi o thangai tamong laikya abo jungnu ka kubama borok excited jepro chichi mangka abo jemon achievement khai ni wasu laikya ang sana musu bo jungno je Prime Home Minister je ringmani Citizenship Amendment Bill 2016 ni abu tahun 19 same bill abu nanti discussion khanya bagai boni kaisa agenda borok suno convince khanya nayo borok suno bojona nayo Citizenship Amendment Bill pass tangkai sini tribal sini jeda constitution what tribal sini accept khaju khayatu indigenous ni borok rights protect nai ungnai sinsam Citizenship Amendment Bill pass hai kai NRC चालू khanyai shuza hisab Citizenship Amendment Bill pass khanyai NRC चालू khanyai sono clear ke sau bahai ke 2014 31 December आज और जरा phanyanya je illegal phanyanya declare rinai आंसर जरा मर्जे फाइनेना सिटीजन रिजन नाय और एनआरसी चालू खाये जे इलीगल ना खाय डिक्लेयर रिजन नाय सुजा हिसाब 2014 31 डिसेम्बर नि परे के इलीगल मुक्तों सिनाय दिनी आबुनो सिंताम खाये जोंनि बिनि कक आंजास बिनि कक जोंनो साव आमो खागेनगै जोंनि फ्यूचाराव आबुक जे illegal fight jomna te payment sinai NRC saluna chodon pore 2014 jarano chung accept ma khajinai chodon pore sini future kahamung sinai hine sino jongno proposal ro kaham advice khaya kai sini future noston khangsinai bini side kaisa bosao jodi NRC salungai lakh 20 lakh borongno 30 lakh 40 lakh borongno ambian deport khanyai a question jona sao Jini hoje, Tirpani people hoje, stakeholder hoje, maximum organization, joto organization opinion dita. Blake tong thogo, jeng ideologically, jini demand alada puno. At least all citizens Amendment Bill lesson hansa. United nukzakasen, are specialist, jinaro manjaka. INPT, NCT, TPF, TSP, IPFT, आमुका political party, ते Moharas हिसाबे मानजका, जों TSF, Australian organization हिसाबे, ते कैसे कान्ये NGO हिसाबे, Joint Action Society and TILA. जतिना आलादा demand, आलादा movement, but all जगह से कैसा, जों सिनी त्रिपुरानी इतिहास, सिनी Rankhob Sahib, sini Bumagara, sini Rawani Mas, sini Bhai Patal, sini TSF, sini clear face haka, sini actor na sini kaham ka shukro boy, face to face dia jaga, Chief Minister Bipula Kumar Dev asubui tongo, a jaga na sini, je sini Tirupura thayin je sama kahai, babak jeda importance ko, babak jaga na sak ni Chief Minister accept Tirupura. जों भागै जों already से illegal migrants जों cover जों capture खाइबे क्या देखिए हम illegal migrants भागै जों कॉक साइड जों already से जों agreement settle खाजा ते जों सास्ति तारि सिरि हम हाई रॉक face to face जों सालाय क्या आरे मिसे हम बे मारी मखा जे जगह ruling party वो तोंगै IPFP
Chief Minister besaka asuk jak ajagabo jengbai khorang milwoi same jeng bo puskayo tirpran borok am haiki bo saka amne baganya ang sini borong minister no desa special hambairu ruling party tongwe bamhe kok samani tamane ka sini amna appeal tongnai borok jeno sikri mano borok pass khayen sikri mano jeng jodi norom hangkai sini movement krai siring sirgai jeng jodi majority tongo borok pass khaisina jeng jodi asubi tong hangkai borok simply borok pass khaitlangai pheba jeng jodi strong movement strong agitation am hakai jodi sini mentality determination tong hangkai bone bosok saus krise amuna se klaike pass khaijani